puniki kawiten titiang pinirien titiang aturang pangastung kare panganjali. Om Swastiastu. Ainggih idedane sareng senamian minekadi suryan titiang makasami sanele daung kinetunin titiang minemakin titiang saking skill drama gongsan cayo dwi propangli arau tampil ringcang idene senamia kumanti titiang ayat ngaturang sesolakan sanen merupa drama gong Parinik cerita sane aturang titiang ringjang dan senamian menawi sampun kasempat manik sapunapi daging ceritane punika ledang arse dan serak senamian nyaksi yang paling dan para penonton serak senamian mustikannya aring para sujane sang wikan widadari senjurana magong agung wiyakti penglungsur titiang pamakane dedane sareng senamian ledang ugi ngicienin titiang pewarah-warah desat-sat titi mantuan dan titiang rikale titiang martiang parinikan drama nenten lali titiang unas gengerne sinampure makanya para penonton sareng senamian ledang ugi ngampura yang kesisipan titiang duanin sinah canten sinah makuih yang kirang langkung atik yang aturang daging cerita sana aturang atik yang ring cerita senamian kuyu mendasaran untuk sejarah kuyu mendasaran untuk apa kuantah kekawian mang dewenan asung kertu walen ubrahu deseng yang pramoy sese lama kane titiang pingkalih idudane para penonton sareng senamian memanguhin dirgayu dirgayuse
Uang tak kasaku niku atur titiang. Dina ketumuku. Nenten lali titiang aturang prama sandi. Om Santi 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 Om. Nang pedalam bapak gigis anggon ayu ramo pangkudo bapak matakot ya kesemengan tengahi sanyo kemeten kene kepaon jak gitu nah kona ngundo ayu ne mapamit wastu ngawet duang dados cemuk kawen tenan aji kadimangke den ampura yang dengelantur sisip iwang cemer salah dipuri salah menawanan salah ada perabot apa nyenawa ngayah bakat belah ninten ji miyagan pada pengayah talar ninten ada dua gong lah nekat jemaah napi malih tidak ngambil duen itu dua gong ninten talar aji mun salah kengken dan dimerasakan sisip ngajak memunyi benar-benar nyembah Kurto nak malu nutur orang ken bako nak kengken utuki pembelak ban bako ngenakin napin tua bako anggon ayu ramo nyena dolenan ben nyaman ayu teken nyen patut bako ben metok ada suakang bako manipuan di subane bako sing mapo ngerayang di nata teken ayu bako ngelanting ngawak ngingsanan ketuaan bako nyilih galak sekonen bako mati kena kingken ampun aja bako tubuh yang berarti iwang tidak wastu mesyon yang mangke rendo kengoni aji ngaturang tidak mainan mereka kepuri melena sios tidak wentan areng pasang tidak nak gelam nyakit kang basah kenapa pasang tidak pun medaki basah subo misi ya basah ayu kan kaden misi basah babok kaden misiong misi kengken nih dadas dan kenian do kaji mikayo nenatur dia nak kengken iya nih ngortang aji medaki sayo nani mene apa bina nih sini pandan pasangitnya nih medaki mantik dia ayo yang beleng saja makasiapkan nak bakon ningah munyin ayu nih kalau sing nyandang ayu sang sayo nyen mirip bako kalmari sel dewe ayu sing bako jeneng ngelah lacuri sing bisa mekati pianak sing bisa ngeyasain dewe ayu nih ngerti anak bakon bako ayu
jadi serano nyalanin lacurin nak bapo melah jele ayu nak bapo melah yang nake melah sing ado nak len nah kalau ada pengide bapo kene yu suba kadong kene kudiang bapo nyen bapo ngide olah nyen ajak mekardi awanan nah yu kene Aji. Sampun nampisan aji nangke nangine ke punika Aji. Aji. nang metole kan benua nyen nih nana ayu nih nu barak rasa ayu subuh kali no mati ken memene nyamo ayu sing ngelak bapo gen nu ada reraman ayu nih teken nyen patut sambat seperti nyen ajak ngedum legane sejabon nih nana ayu je kenapa sing gak disambat parakan jeneng nih pengayah dipuri mat Ajre mana yang yukne. Yering didian de baca ngawen kuningan. Ini kawen tenan sikian dek ya. Pajantan roh penaga jaga diri. yen sama ken bapo nake wani ne makati awanan bapo jangan ayu lak sing bali mesunak sangan rumah uok bumi ne manya wih amun apa hayang jelemo tuh karena wenang uokin pada sapat ken bapo ni ayu tulen anang ayu musuang ayu peken wani ni ajak ayu makati awanan ayu beli teken bisa gegagah ayu makanya rasa kayang dewe ayu ne lanung ayu yen teken anang ini makati makita makebangan makita gini nah Dija Thomas Bapak anggon ayu raramo Dija tuna mirip terserah Bapak mempiana yen batur suwun Bapak cara nyungun percima elah rasa Bapak ngejang di papan Bapak anaknya nang benar-benar dadundun ngegagak basang Bapak nyen aja nyen kena Bapak sing adolen bang deage main ngalengalan ayu enak Bapak aduh tasnya mau berayo bisa go lego ken Bapak medakona nyen mantun Bapak ne apa tas sampan Sudah tiada sampun api penador ya. Sampun api jantung aji dan presiden di tiap macam mengaji. saja sinyak nyaman hah saja weh ayo yen ibu merasa nungi pas haji-haji ne anak ibu debu mude de kembikan bibi keken ngaji nenek kengke merasa tresna ino ken anake awanan kai metakon ken ibu weh pang ibu nawana tugan bajang nemen ibu ne anggon Bapak kegelap Bapak sing kanune memen ayune yen sing sa widi widaneng anggon Bapak soma lebih angken di marga-marga ne kaen Bapak nak muslayu ngaenan ayu Bapak tongos tuwa hege ben cepuh Bapak metakon nya nyaman sing nah lamun subuh ayu memegah sak kenara ramo mula ayu makita nekepen makan Bapak nih bang Bapak sing enon ayu amon Bapak panan atau sangat Tapi kayu ini sampun api malam ya. saya kan
yang bapak kalau bumi ini menjelek ini jelek bapak. Deben pengide dakine kartina kakalan kepate aneh anak bapak bangsa ngebo ke sisi. Sedang bancing. Aji mikayon panjang mupurang sekian dia. Done ngaji sampun mantel. Usangko duet aji. Saya tidak kantor maulen. Kati menen bayar kadi mangkin. Menen bancing mupurang pada mangkin. Kenapa belobo mepilunas ini dosa yang ini? Manian di Subang bapak tua. Pangada balikin bapak. Awanan kita bapak mepula-pulan. Dan bino cara bapak nak nempuh. Suwejo taswidine mentik pula-pulaan bapak ni. Sama rob donione paling bapak ngale tongos ngedes masan panas ngentah-entah di batan punyan kayu nenek ban bapak memula bapak memon suwejo widine miripnya mebungo sama turmie bunga dione medem-medem nanang ayune tekaina barang kayang cunguh bapak ning ngadok nih bunga nih pesuli dewe ayune di kuda apa sakit mebuah bung keles tulang bapak mati makento buah ayune ngemertain nanang ayune keceluak bapak punya latang bakat bulan bapak Puraya Pitiangi dan presiden di tiang nagingin kadi pengabden jiwa pun ikut yukti angane punya latang ya angdotan satu di tiangan tenangan aji ngawat buat cemar daras kewendanan aji durusang nah sehingga cuma kan mula bapak kalmuja bangga kepisago abang ini donyi salah tampina manian ya dibuat salah tampi nanang ibu napa pas bawa suargan kainya inongosin kawah ibu nilaraman ibu kan nongosin cicen weh